Ljudski vrt je že v podobi, kot smo jo vajeni stadionov Lige prvakov. Sponzorji Lige prvakov ob igrišču, povečana prisotnost uslužbencev UEFA v klubskih prostorih. Vse skupaj pokazatelji, da se bo zgodilo nekaj posebnega. V centru vsega dogajanja zadnji trening vijoličastih v domu nogometa. Darko Milanič je razpolagal z vsemi močmi, moštvo pa se je ob ohranjanju odličnega vzdušja trudilo piliti zadnje finese pred povratno tekmo z Dinamom. Pričakovanja in napovedi pred tekmo življenja sta strnila trener in prvi vratar. Fantje so skozi tekme, katere smo do sedaj odigrali, tako navajeni na pomembnost srečanj, katere nas čakajo, da je enostavno vse to lepo opazovati. Jaz moram dodati tu, da se odlično počutimo, oziroma počutim, ko vas vidim v tako velikem številu. To pomeni, da delamo super stvar. Fantje se tega zavedajo in sodeč po teh treningih, katere upravljamo, oziroma po osredotočenosti v vsakem trenutku, ni nobenih težav s tem bremenom, ki ga imamo. Vse poteka popolnoma normalno. Mislim, da smo sposobni obrniti to tenzijo v pozitivno smer. Če želimo napredovati, moramo zabiti, to je jasno. To nam je jasno. Jasno nam je, da je ta rezultat, da rezultat ni slab, vendar spet ni tako dober, da bi lahko dovolil neko pasivno igro. Moramo biti zelo aktivni, moramo hkrati biti pametni, igrati en odličen nogomet, v katerem bomo eliminirali njihove dobre strani in pač jasno preko našega znanja, preko naše kvalitete prišli tudi do tega željenega gola, po drugi strani pa ga ne smemo dobiti. Tako da lahko pričakujemo. To je ena taka pričakovana izjava njihovega podpredsednika, lahko bi bil tudi športni direktor, to je ena normalna retorika pred tako pomembno tekmo, v kateri želi spodbuditi svoje fante. Jasno je, da na drugi strani s tem, ko je to rekel, je spodbudil nas do res zelo. Ne bojo nas pregazdili, to je sigurno. Super bi bilo, da zabijejo tudi tu 2 gola v svojo mrežo, pa naj zabijejo oni vse. Mi ne rabimo zabiti, da zmagamo brez sprejetega zadetka. Bo tudi v redu. Vzdušje v ekipi je pozitivno, zelo dobro, na visoki ravni. Pač primerno tekmi, ki prihaja in moram reči, da vzdušje je dobro. Moja priprava na 11 metrovke je pred vsako tekmo, ne glede na tekmo ali pa na pomembnost. Zmeraj si puljam, kdo strelja penale, kako streljajo penale, tako da se bom ustrezno pripravil, če pride do tega. Tako kot je rekel trener, to je vse plod dela, ki smo ga do zdaj upravili, da je tako zanimanje, da je toliko navijačev. Normalno navijači nas zmer ponesejo in mislim, da bo tudi to tekmo tako, da bomo imeli dodatni naboj s tribun. Biti brez napake, kar je pa na tekmi skoraj težko. Samo upam, in mislim in vem, da bomo bili uspešni, da bomo čim manj napak imeli in še tiste, ko bomo, da bomo si pomagali med sabo, se pravi cela ekipa, in da bomo vsi delali za to, da ne dobimo zadetka in na drugi strani, da ga damo. Ja, sem gledal. In se lepo spomnim, kako je bilo. Oni morajo, ne mi.
ta del ima in nima nobene veze z jutrišnjo tekmo, ampak z kadrovanjem oziroma z delom, kaj se tiče bodočnosti Inka Maribora. Danes je naš kapetan podpisal doživljenjsko praktično pogodbo z Inka Mariborom, tako da ostaja naš član naslednjih 5 let. Hvala. I'm very happy to be here and for the club Maribor, for the director and trainer, for everyone who work here in Maribor, and also for the fans. I'm very happy to sign a new contract until 2017, and this I felt in my heart because Maribor helped me on the start when I come to Slovenia, and I went to Slovenia. I feel a good thing in my heart, and also after that I have a love for Maribor, for Slovenia, and I can say I'm very happy and I will give everything, me and my family, to be better and with everyone, players, to try to play in Champions League. This is our target right now, and not for only this year. For next 5 years we will have the best period here in Slovenia, in Maribor. I can say that. V taboru državnih prvakov se zavedajo, da bo svoje na poti k končnemu uspehu napravila tudi publika v Ljudskem vrtu.